Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza, mwebwe mwese mudahwema kubana natwe mu makuru tubategurira umunsi ku wundi. Ingingo zikaza mu kutuza kurambura ku munsi wa none ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2026, turaza gukubitira mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajepfo muri teritwari ya Minembwe mu nkengero zaho hakomeje kugenda hagaragara imirwano itoroshe ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa arimo FDNB, Imbonerakure, Wazalendo, FARDC, FDLR, tutibagiwe nanone n'igihugu ca Tanzania gikomeje kugenda giteza ingabo mu bitugu, giteza zino nyeshamba zifatikanyije n'ibihugu bibiri harimo igihugu c'u Burundi ndetse n'ica Kongo. Rero abo bose bakomeje kugenda bahungabanya umutekano w'abaturage mu nkengero za Minembwe, ariko nanone dufite amakuru meza tutareka kubagezaho, amakuru y'ihumure abibwiraga yuko Minembwe igiye gufatwa, yuko Minembwe bagiye kuyikuramo MLDP, bagiye kuyikuramo abaturage bakica abaturage. Turababwira yuko mwibesha kuko MLDP ihagaze neza ku mirongo y'urugamba kuri saa tukuriraho inkuru, nuko inkuba zikomeje gukubita abo ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa bakomeje kugenda bakoresha za drone mu kwica abaturage ku munsi wa none, zirankuba ko ziragenda zibahindukirana zikagenda zibakubita. Twavuga za Mutunda ku munsi w'ejo ndetse nanone muri izi za drone bakoresha mu kugenda barasa abaturage b'inzirakarengane, mu kugenda bica abaturage b'inzirakarengane batuye mu misozi miremire y'umurenge imurenge, ko ziragenda zibahindukirana zigakubita abo muri coalition leta ya Kinshasa bacuze uyu mugambi wo kwica abaturage. Za Mutunda hari drone zaje gukubita ingabo za FARDC, ntimumbaze ngo zavuye, ntimumbaze ngo zatumwe nande, zishobora kuba ari n'iza FARDC batumye zija kwica abaturage zikaza kubahindukirana, kuko hari naho hari irindi koranabuhanga Imana yaduhaye idutijije kugira ngo bari abaturage ba Minembwe ntibagashire. Mu minsi yashize twavuga yuko harasigaye haguruka za drone zirenga 100 zigenda zipatrolinga, zigenda zirasa mu Minembwe, zuzuye mu kirere ca Minembwe. Rero izo za drone zose zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bagenda bakoresha mu kwica abaturage, birashoboka yuko arizo zigenda zibahindukirana, kuko za Mutunda hari drone zaje gukubita abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa n'ahandi bita Nyaruhinga irazamuka uko, aho naho amakuru yizewe, amakuru yihutirwa nuko naho zaje kubakubita. Mu bigaragara nuko MLDP twigwaneho, dufite Imana yacu, ntabwo tuzakugwa imurenge nk'uko umwanzi abiteganya, nk'uko umwanzi abishaka, nk'uko umwanzi abyifuza, kuko hari abasore bakomeje kugenda baharanira uburenganzira bw'abaturage bukomeje kugenda buhungabanywa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Rero iza drone zikomeje kugenda zikoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, iyo zikomeje kugenda zibahindukirana, hari igihe bazituma hakaboneka irindi koranabuhanga rikayobya ziriya za drone zigata equilibre zikagenda zirasa ababo. Rero uko niko byifashe, nuko Imana ikomeje kugenda yigaragaza imurenge, nuko Imana ikomeje kugenda yitamura imurenge, na nyina wundi abyara umugabo. Hari abagabo nabo bakomeje kugenda bakora iyo byakaba kugira ngo bakomeze bivugane, bane bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bazanye umugambi wo kwica abaturage. Ku rundi ruhande Minembwe yiriwemo agahenge, usibye yuko iriya za Mukoko mu Rukere aribwo humvikanye amakompa agera ku 10, ariko Minembwe uyu munsi yiriwemo agahenge. Twibutse yuko igihe ku ruhande rwa leta ya Kinshasa batakaje ingabo nyinshi, babuze ingabo nyinshi, ntabwo bapfa kugaba ibitero, ariko mu gihe bataratakaza, batarakugwamo neza, nico gihe bagenda bidobetsa bagaba ibitero mu nkengero za Minembwe, bagaba ibitero mu baturage. Ariko mu gihe babuze ingabo nyinshi, mu gihe batakaje, ntabwo bazapfa kuba bagaba ibitero. Rero ku munsi w'ejo nuko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa batakaje ingabo nyinshi mu bice bya Bicumbi ndetse na za Mutunda, niyo mpamvu ku munsi wa none Minembwe irimo agahenge. Aka gahenge kazaba kakagenderwamo nk'iminsi nk'itatu cyangwa se 4, kubera yuko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakubiswe ndetse batakaje ingabo nyinshi muri rugamba rwabereye za Mutunda. Rero uko niko byifashe, Minembwe uyu munsi irimo agahenge, ariko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nabo kuragenda bavugutirwa umuti, kuragenda bakubitwa na MLDP twigwana ikomeje kugenda iharanira uburenganzira bw'abaturage. Ntabwo Minembwe izarara nta muturage, ntabwo Minembwe izarara nta MLDP, ntabwo Minembwe izarara nta twigwaneho, ntabwo Minembwe izarara nta M23, ntabwo Minembwe izarara nta AFC, kuko dufite ico turwanira kandi tugihagazeho, ko turagwanira kubaho, ko turagwanira uburenganzira bw'abaturage bakomeje kugenda bicwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Rero izo nkuba cyangwa se zino za drone zikomeje kugenda zikubita abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bari basanzwe bamenyereye yuko za drone zikubita abo ku ruhande rwacu gusa, ariko kuri ubu ngubu ingoma ko ziragenda zihindura imirisho nabo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, iza drone nabo ko ziragenda zibakubita. Rero ngayo nguko ni amakuru avugwa mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajepfo, nuko abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nabo bitaboroheye na gato, bakomeje kugenda bapfusha ingabo nyinshi n'iza drone bari baramenyereye yuko zikubita twebwe, nabo ko ziragenda zibahindukana zibakubita, nk'uko Imana itazibura kwigira. Imana izi akarengane kacu, izi neza yuko twateranywe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, duteranywe n'ubutegetsi bwa Neva, bacura umugambi wo kudukura imirenge ko tuzahava kuko turi iwacu, ni nawo murage twasigiwe na Fande. Rero mukomeze musengera akarere, mukomeze mushigikira akarere muri ibibazo by'intambara bikomeje kugenda gacamo, twashowe n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Gitega.
Andi makuru ntareka kubagezaho za Masisi ku munsi w'ejo hiriwe intambara ikomeye yahujije uruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse bafatikanyije n'Abarundi na FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera za Masisi. Amakuru yizewe yemeza yuko harimo ingabo nyinshi z'Ubufaransa zaje gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo bakomeze bagere ku migambi yabo. Ubu ngubu Ubufaransa nabwo kuburinjira mu ntambara byeruye, ubundi bagenda bashigikira ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bwa politike, ariko bari batarayishigikira mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bw'intambara. Kuri uyu munsi wa none amakuru yizewe avuga yuko za Masisi ingabo z'Ubufaransa nyinshi zagaragaye mu mirwano yahujije uruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse na M23 mu ntambara yabereye za Masisi. Rero ni amakuru akomeza kugenda avugwa mu kari nuko Ubufaransa nabwo buri kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye, mu buryo bugaragara. Ni amakuru nabateguriye, mwari kumwe n'umunyamakuru Pascal Kamunege ugenda ubagezaho amakuru yizewe, mudushigikira mukora subscribe na share kuri Tuzarutsinda TV ndetse no kuri TVN.